You're listening to Dili Ni Advice, a Bisaya podcast about modern society and pop culture. Ako si Kringkay. Ako si Darling. Listen to two millennials rant and dish out unsolicited advice like it's our full-time job. Hello, hello, hello! Yes, hello mga kaibigan. Kumusta mo? Ang atoang episode karon is episode 138 sa Dili Ni Advice. Oo. Naran tay buhaton diri nga a little bit different kay ako ang mag-story kay si Kringkay wala siya kabalo ani nga story. Ako ang nakahibalo. Okay? So, ako ang mag-story kay lisod siguro kung siya ang magbasa niya. Wala siya context good. Nya, kuan magdili pwede mo siya. Pwede man ako yung magbasa niya. Tagaan ko ni mo context every paragraph. Pwede pod. Kay ing ani man gud ni ang kasagaran namong gina-story sa inyo is kanang real life stories from ordinary people. Oo. But this time, this is a real life story from a nepo baby. A not so ordinary person. Not so ordinary person. So this is not gossip ha. This actually happened. Okay? This actually happened. There are receipts, there are videos, Jod. So this is like very very studied. I studied this even though it's nonsense. But we have to dapat nato ni paminawon nga story kay ngano daghan kayo kanang ingani lang problem pero a rich kid nepo baby problems. Okay, first world problems. First world problems ni siya. But because it's so out of touch, it's so detached from reality that we have to listen to it para wala lang. Okay. Sige, go, basa ha. Go. Okay, so this is a story about Alabama Barker. Who's Alabama Barker? Okay, Alabama. Si Alabama Barker kay anak ni Travis Barker. Si Travis Barker kay ang drummer sa Blink-182. Sample. Don't waste your time on me. You're already the voice inside my head. I miss you. Nail-latency. So, mo to, ang Blink-182, okay? And si Travis Barker, ang drummer, ang anak niya, si Alabama Barker. Okay? Okay. Go. Alabama Barker flew a bunch of her friends to Los Angeles to celebrate Valentine's Day together. Wait, diri lang sa takutob. The first line itself Is Diba? out of touch from reality. The first line pa lang, out of touch na kaayo, guys. Who flies their friends to Los Angeles to celebrate Valentine's Day together? Rich people only. Wala man jud ta ana, guys. Dili man ang Wala. hitabo sa ato. Usahay gani ikaw mismo ha, kanang ikaw naminaw ka di mo kay katagaan og celebration sa imong uyab. Di man gani ka matagaan og buwak. Usahay lang. Di man gani ka mataga og tsukulit. Nya karon si Alabama Barker. Gi-fly niya. She paid for their flight, the tickets. Gi-fly niya yung mga friends to Los Angeles to celebrate Valentine's Day together. Mo na first line, guys. What was supposed to be a fun Valentine's Day sleepover and streamathon ended up turning into a blowout fight between Alabama and the girls she invited. Yes. The friends who stayed with her eventually turned on her and exposed some of her private business online. This Yes, left nadyo ni Alabama... video. Mo ba? Oo, Matanaw? pang-reveal lang nato na unya. Oh, sige. Dili na to ma-play ang video diri, pero ako lang istorya sa inyo unsa to nga video kay nakita man ako to nga video. Basta sige na go. Oh, sige. Istorya sa mo ang video, ha? This left Alabama depressed and emotional on social media, essentially begging for real friendship. O sige, istorya sa to nga video. Unsa man ang nga video, be? Dili na ko maingon kung dili nimo maingon ang story kay ang context is ambak na kaayo. Mao ba? Ambak O, na siya. sige. Oo, so dapat imo sa ni istorya. Oh, sige.
To celebrate Valentine's Day, Alabama invited several influencers, including Somaya, Air J, and Malaya. Who are these people? Basta mga friends na niya nga, guys, we don't need to know who they are. We just need to listen to the story. Si Somaya, si RJ, si Malaya ang ilahang friends. Iyahang Okay. friends, okay? The event was meant to be full of glam, food, music, and laughter. But things quickly became tense and awkward. People online noted that Alabama seemed desperate for genuine friendship. She surprised the girls with flowers and gifts, trying to be a great host. You So, think this is a desperate move? Kana palang daan nga line, guys, pag ingon palang nga, she surprised her friends with flowers and gifts. Di ba sa Valentine's, wow. Nakatry na mo na, guys, kanang mag-Valentine's party. Wala pa ako katry na. Valentine's sleepover, and then you gave gifts to your friends. Wala pa ako katry na. I've never done that. I don't think anyone that I know in my circle, in my family, and my Facebook friends had done this before. Never regalo kuan bali. Never. Jud, never mo. Basta lain no. Ay pero ilahan man ang kwarta, guys, dita magbuot. Naalang ta diri Mao para mo gani, no? react. Dita Oo. kabuot, mag-react lang jud ta. Okay, mag-react lang ta. Okay, go. One awkward moment involved a private chef. Napad yung private chef, no? Sa ilang party, yes, na private chef. I saw the private chef in the video. Naa siya didto. Okay. Okay. So the chef told Alabama she would fix her a plate, and one of the friends assumed the chef would serve everyone. It became clear the chef was hired only for Alabama, not the guests. Oo, sa video, ani ni siya, guys, sa video, katong, giservan si, ay dili, nag-ingon ang chef nga, ang ihadong servan kay si Alabama lang, dili ang tanan friends. But why? Kay kumbaga, he was hired for Alabama. Mo na iyang giingon. So medyo sa first impression nimo rude. Murag, if you hire a chef, that chef is for everybody man siguro dapat to serve everybody man siguro na, no? If you hired a chef. Oo. Murag ka na makaingon ka nga, lain nagbatasan no? Murag makaanak ka. Lain na oy niya. Murag Nalain ko. nag-create siya tension sa party. Oh. Oo. Murag Nalain nagpapansin ko, ang chef, nagpapansin. Gusto siya pansinon. Mo ba? Murag ana ang impression, di ba? Murag ana. Pero naa ni twist. Okay, sige. Feeling nako ha, naa ni twist. Sige, go. So this created an uncomfortable privilege boundary. Alabama noticed the awkwardness and quickly got up to make her own plate, trying to ease the tension. People online debated whether the chef was rude or simply following her contract. So, nakita na ko to nga video nga nitindog si Alabama. Nitindog siya, tas nag-serve niya yung sarili. Kaya para lang jud nga murag ma-include, ay kanang, ano ba, kanang, ma-feel sa mga friends niya nga, ay kaya nako mag-serve po sa akong sarili, mag-serve, vanay lang tang tanan. Ana, good. KKS, kanya-kanyang serve. Gani. Oo. Kaya naman naayang ani in the first place na siya ray servan, murag lain mampod. May pagwa. Oo. Tama. So things escalated when allegations spread online accusing Alabama and her friends of using drugs. There was no concrete evidence, but someone claiming to know Alabama said she knew where the rumor started. Commenters pointed out that Alabama needs to stop befriending just anyone because her business always ends up online. Di, padayon sagbasa. Before the chaos, everyone seemed to be getting along. Alabama even posted a TikTok kissing one of her friends. Within 72 hours, they were enemies. Oo. A major issue stemmed from Samaya bringing another girl
another girl, Malaya, into Alabama's car without asking. Alabama didn't know her and felt blindsided. She said she would never bring a stranger into someone else's car without permission. Somaya claimed Alabama reacted badly, but Alabama insisted she simply wanted to know who was being brought into her personal space. So, yung ani ni siya, guys, yung ani ni siya, nakita na ko ang video ni Alabama, gaga-explain ani. So, yung ani iyahang side sa story. So, naaman sila tanan sa LA, di ba? Tapos, gipang sundo niya ang mga friends, pero naka-carpool sila and naka-convoy. Nag-una-una gamay ang car ni Alabama. Okay? Na siya'y sariling driver. The other car of Alabama, ihahagya po ng car ha, with her own driver gyapon ni. So, multiple cars siya. Dato kay siya, di ba? Kay, basta dato siya. So, anyway, naka-carpool. Tingala si Alabama, nga nung wala pa man ang isa ka car nga nagsunod. Kay di ay, ang sakay dito sa other car kay kisa ganito si Somaya. Niingon si Somaya, nga friend ni Alabama, sa family driver na katong dito man siya sa other car goods sa nagsunod. Pwede ba daw ta magsundog isa ka friend? Ay, okay. Oo. Okay. So, mo to nalihis. Nag-detour. Nag-detour sila, nalihis sila kay nagpakuha pag other friend ni si Somaya. Nahangyo siya sa driver ni Alabama. Murag nalain si Alabama kay at least man lang nanangid ka sa ako Okay? Isa pa ang driver nganong pong nisugot pud siya no nga ang iyang amo dili man si Somaya. Ang iyang amo si Alabama. Di ba nakuan ako ba kuya wag mga pangalan na awkward kay pang ingnon ba. Basta sorry I'm not kanang discriminating. I'm just saying nakuan ko na wirduhan ako pag sorry ako dili ko anad. Anyway, si Alabama murag nakuan siya nga ngano man nga mag-invite ka og this is the worst thing pa jud. Dili niya friend tong gi-invite na friend. Nga gisundo nga friend. So basically a stranger. A stranger sa iya ha. Although ang name kay Malaya gyapon like spelling ha. Malaya. Pero dili ni mao ning Malaya nga friend niya. Lahi pud ni so Malaya number 2. Oh, Malaya number 2. Stranger ni siya kay Alabama. Dili siya friend ani. So murag nalain siya kay blindsided siya nganong gisundo na nimo and di pa jud ako na friend and then gigamit nimo akong car and akong driver. Ana god murag sa mani ana god murag nalain siya. So sa TikTok video nga pagka-explain si Alabama mismo ga-explain ani sa TikTok ring siya mismo ang naga-video ani. Ana siya nga murag nalain siya dito pa lang sa car. So kauban niya sa car kay si sani? Kadali lang. So Alabama confronted Somaya who defended her decision and refused to send the girl back. Ay, wala pa man din mo nagibasa Wala no. pa na ako na nabasa na part. Ay, nag-forward na ko. Sige, padayon, nagbasa padayon. The situation escalated when Alabama discovered that Somaya had instructed the family driver who had worked with the Parkers for 15 years to pick up Malaya without Alabama's approval. Alabama confronted Somaya, who defended her decision and refused to send the girl back. Alabama felt disrespected, especially since she was paying for everything. Padayon, nagbasa kay niingon naman ako ni God, nag-advance ko. Naingon na ako ni. So, padayon na lang. Then, Alabama's friends began choosing sides. One by one, they left Alabama to go with Somaya. Alabama said she came with 4 people and was left with only one, Nia, whom she had known for 5 years. She went home and cried, realizing these girls were not real friends. Kasad po. Alabama revealed she had flown these girls out and tried to give him a great LA experience. She also said she found one of the girls she flew out in her bed with a guy. Oh, that's very rude. She felt taken advantage of and disrespected. Gani. So, tungod ato nga situation, tungod ato nga kanang murag na offend siya nga nganong gisugo ni mo among family driver of 15 years to sundo someone that I don't even know.
Tas kamo pa yung nasuko. Ako pa ang bad guy. Murag ana si kung i-quote na ko si Alabama siyang video, and I'm the bad guy. Niya na siya. Murag nakuan siya, murag ngano man ako ang mali diri. Nga kamo man ang naigibuhat mali, kamo man ang nag-invite aning stranger na si Malaya number 2. Kamo man nag-invite ani nga wala man ko di man ako ni friend, then kamoy nasuko. Ako pa dyan yung car, ako ani driver, and then ako'y nagbayad for everything. This party, this everything. Ana god, murag na nakuan lang ni Alabama ba nga ano ing ani. So dili gyud ito niya friends. So sa pagkakaron kang Alabama kung kumuside. Kay kuan man kanang she's being nice, the intention was there. I mean the good intentions. The intentions are good. I mean, sa pagkakaroon ba? So, okay. Dili ko maside ka Alabama, pero wala pa ako kabalo sa kung unsay mahitabo ha. Oo. Unya karon nakita pag yun niya ang iyang isa sa mga friend, the girls, kay naay kauban lalaki sa iyahang bed. Mao gani, that's pretty rude. Kanang kuan kayo no kanang wala lagi ni kanang ambot murag mean girls something nga murag o kasabot murag ginsan man ninyo si Alabama murag man ninyo ni gitaman-taman naman gid ninyo ni murag wala edukasyon lagi murag wala yan sa manay delikadesa murag wala etiquette oo di man ninyo bed dili man ani mo bed nganong di man mo nagkuan nag-ana ni guy nimo pila edad ni mga tawhana. Di, wala na ko na ano ba kung pila edad ni Alabama. How old is Alabama Barker? 20. As of 2025. Okay. December iyang birthday. So, mag-26 siya karong December. Ay, 25. Siya? Ay, 20 or 25? Mag-21 siya karong December 2026. Okay. Okay, so 20 pa day siya. Bata pa sila. Bata pa kayo ni guys. Bata pa. Oh, wala pa Even though mga they're buot, 20. guys. I have a 20-year-old son and I see him as a teenager. I see him as a 16, 15, anak. So, bata pa ni. Bata pa ni. Babies pa ni sila. Babies. Essentially babies. She's just a bebe. Oo. Onya, mo to. Sige, go. Padayon. Alabama revealed she had flown these girls out. Nabasa na ako na. Online commenters largely sided with Alabama, saying she set boundaries and the girls acted entitled. Malaya, the girl who was picked up without permission, later inserted herself into the drama, claiming Alabama... Nag-apil-apil. Wala ba kay labot? Malaya number 2? Wala kay apil. Ya, ikaw pa dyan nakisakay sa kutsi. Nakisakay ka. Nga wa man kag-invite. Dili man siya apil. Wa man kay apil. Gi-invite. Unya. Sige, go. Claiming Alabama had a problem with her from the beginning. Exactly. Mao gani na ang point. Pagkasinugdanan pa lang, ang pagka-introduce sa imwa is, you were not introduced. No. Yun ang problema. That's the problem. Alabama said things got verbal and they exchanged harsh insults. She admitted they hit below the belt, bringing up personal details about each other. Ooh. Sumaya later admitted she had been talking badly about Alabama behind her back. Tanawa? Dili gyud Tanawa? niya friend. Gilibak. Ato na ning na Bisda Academy, guys. Humana na nato ning Bisda Academy. Gilibak. Diba? Behind her back. Oh. The next morning, Alabama told her to leave if that was the case. Gani no? Kay gilibak man ko nimo, di pawa dire buang man di ay ka. Gani. The next morning, Sumaya and Janelis were gone again. Alabama said all these girls left her, talked badly about her in her own home, and then went to a hotel. Yet she was being painted as the villain. I-asterisk lang nato ning own home. Kay home baya ni Travis Barker and Kourtney Kardashian. So it's not technically her home. It's the home of her dad and stepmom. Mao. Okay. That's understandable. So Maya then went online and accused Alabama of sleeping until 6 p.m. every day and spending her time scrolling Instagram and TikTok. Unya? Silabot. What's up? Di, ingani ni siya kring.
So, di ba lain makigibot si Somea kay nag-invite siya og kanang Malaya number 2. Di ba? Oo. Without asking Alabama's permission, gigamit ang driver, gigamit ang kotse, and everything was paid for, pero ingani ang disrespect, di ba, ang naitabo. Gani. Ang iyang comeback na gibuhat, ang iyang mao lang ni kanang Alabama is sleeping until 6 p.m. Unsay labot nimo? Maura iyang masulti. Maura iyang masulti niya, mao ni iyang gihimong justification ngano ko nung wala niya na ignan si Alabama nga mananghid, wa siya kapananghid kay tagdugay dumumata. So I don't have time to wait for her to wake up and tell her that this is happening. Murag ana god nga akong i-invite akong friend na si Malaya number 2, but I don't have time to tell Alabama kay tagdugay man pud siya mumata. So wala ko'y time para ingnon ni sa iya ha. Murag ana ang iyang justification. Ay, help di you? ba? Oh, That doesn't make sense though. You still have to tell. wala gibatasan, way edukasyon. Di ba Alabama outrageous claps kay nga back. story, no? Outrageous kay siya nga story. Anyway, go. Oo. Kailan mo rin nibalik ta og pagka high school? Oo. Anak good, oo. Pagkabalo na ko ani nga story nung kuno nga kuyawa pud ani. Ay murag sa man ni murag kana dili lagi ko ka-relate pero ganahan ko maminaw. Anak. Mura tayo Anyway. nibalik og pagkabata. Murag, I remember the days when people were bullying me. I had bullies. You know? Oo, Yeah, we all have bullies. Dapod ko'y bully oy. Pero musukol ba ako so. You know? You know? So sige sige basag pa dayon. Okay. Alabama clapped back, saying she sleeps during the day because she's a night owl and does not use drugs, implying Somea was the one doing them. Ooh. Intense kayo ilang mga back and forth, no? Ug intense ang mga nahitabo. Di ba ko ibutang ni mo imong sarili sa ilang shoes? Kung tay ikaw ang nasa sitwasyon, medyo intense gyud siya ay. Maski good ka nang out of touch, murag detached kayo siya from ordinary people's experiences. Pero kung imo jud i-imagine imong sarili diha nga sitwasyon, intense yang mga panghitabo. Intense Okay, yan. naga back and forth gid mo. Wala ko ka experience ani na makig-away back and forth jud. Gani. Oh, I don't do that. No, I don't. Mhm. Alabama also revealed that she had her friends sign NDAs, meaning they technically breached the contract by speaking about her publicly. Kuya po ni mga dato, no? Kaya na pa NDA sa friends. Another line item of detached experiences. Nay NDA, which is normal lang day na siya kring sa mga high profile celebrities or kana mga nepo babies. Normal lang na nay NDA sa ilahang world. NDAs fly out of nowhere diha sa ilahang world. Kuya wa po dana. Kuno, Hindi ko ka-relate. Gani, karon lang ta kabalo pero kuno normal lang gid kay ng NDA sa ilaha. For example ha, di ba kaslunon man si Taylor Swift o si kisa gani na iyang kwan o Travis Kelce o na doon na NDAs. Ay, pero tayo sa mag side kwan sa ta side chismis dili daw invited si Blake Lively ani nga kasal. Kalaban naman sila. Maugani no niya best friend dia sila no. Nagi sila matching bracelets ba to ilang matching. Nagi sila matching bracelets. Wala or na nato na naistoryahan nga giunsa na nila pagkalaban. Oo, wala na to na naistoryahan nga nung nagkalaban sila. But it has to do with Blake Lively's legal battle against Justin Baldoni, which we have talked about sa isa sa tong past episodes. If you haven't checked it out, go back to our old episodes and find that episode where we talked about Blake Lively and Justin Baldoni. Anyway, so diba, wala siya gi-invite. Back to NDA. So kaning NDA normal lang gid daw ni siya sa ilang world. Sa mga ingani ng mga klaseng celebrities, normal lang ang NDA. Okay. So continue. As the drama escalated, Alabama began breaking down emotionally on live stream. Anag live stream.
She Diri siya, cried. diri mao ni ako nakita nga video nga nagilak-kilak na siya, nagstorya siya sa mga iyang side ana good. She cried, saying she never tried to hurt any of the girls and was tired of being made out to be the bad guy. She said all she wanted was friends. Yeah, I Mao can kalo, tell. oy. Oh, I can Mao kalo, tell. oy. Kay iyahang gi-effortan ang Valentine's Day para sa iyahang friends. Oo, kakita ko sa setup sa ang Valentine's Day party kay Borg pajama party man to, naka night gown siya, and then na mga balloons, na mga happy Valentine's Day pink balloons, na food, na may private chef ana. So moto diha na lang kutob ang diha na lang kutob imong story. Kaya ako na yung magpalayon story sa uban. So ang mo ni akong gingon about sa chef. I think what he did, Kring, I think is a response to kanang nakita siguro niya sa party kung unsa ni ka fake yang gipang invite motong moto yang gitubag. Do you think so? I think so. This is just my theory, my speculation. Syempre kay na-invite naman yung mga fake friends dito na nasila dito. Motong gitubag niya ang isa sa iyang friend nga si Sumaya nga ang ako lang servant kay si lang Alabama. O dili ko hired para mag-serve og plates sa inyo ha. Si Alabama lang. So feeling nako reaction to sa chef kay naglagot siya sa mga gipang invite. So, nakuha na hinoon na bad guy na hinoon si Alabama dito nagsugod sa chef. Nahimong bad guy si Alabama, sinugdanan sa chef. Dapat professional ang chef. O dapat nag-professional Maski- siya. Dapat wala siya maski- naglabot-labot. Maski hindi siya, I feel like when he did that, he's trying to protect Alabama. Ako alang ng theory ha. Feeling nako gibuato niya ng kanang I'm serving only Alabama, not you guys. Ana. Feeling nako in his own way, he's protecting Alabama. Pero in fact, what he did was not professional. Tapos dili kung dili niya servan ang tanan, murag nagparty pa mo. Na bad Diba? guy na hinoon si Alabama tungod ana. Gani, maring anak god. So, oo. So feeling mo na akong ingon na twist. Pero actually it's not confirmed. It's my theory nga. Bantog siguro na ingon to niya kay dili siya ganahan na feel niya nga fake tong friends nga gipang invite niya mukaon sa ihang pagkaon. Anak god. So napatoy isa ka twist direct ring. Unsa pa di ay? Kani after ni nahitabo tanan, nanawag si Alabama sa isa ka friend na lalaki. Naay video ani lain kayo luod kay ni siya ay nga lalaki nga friend. Nanawag si Alabama murag nagsumbong lang gud siya Kring. Na morning nahitabo ana gud ka na murag gugkog ka nang kutay nag kitang duha magsumbongan na itaw si kuan gud ana. So syempre kani si Alabama na nawag aning friend nga lalaki, nagsumbong lang po siya sa ihang side sa story. Tas along the way mura kanang nagstoryahan na sila na mention lang ni Alabama about sa iyang miscarriage. Nagka-miscarriage din na siya. Sa Ay, di iyang ay. pregnancy. Babata pa, oy. Pero wala kabalo si Alabama nga gina-record di ay. Nag-video ang katong gitawagan niya nga friend. Givideohan niya iyang sarili nga naga-call si Alabama sa phone. So naka-speaker si Alabama, naka-speaker. So, Na-reveal naga-video. na hinoon. Gipost niya, gipost. Uy, Messi Gipost. kayo. Messi, never maging anak. Ano na? Lain kayo batasan. Hala kalain na naniyag friends. Uy, wala man siya lamig friends. Oh, wala yung lamig, friends. So, tanan na lang, gibitray siya, pati to yung gisumbungan. Nanawag lang ta siya para manumbong, di ba? Sumbong siya nga, anong, ambot, yun sa kunila, ano, ing anang naitabo, nag-away-away na noon minya. Hantod, naabot na ilang storya sa, kanang kabalo, baya sila, no, nga kanang, miscarriage ko. So, na-depress na kudaan. Murag na, mention lang niya ba nga? Na-mention lang in passing. Oo, tapos gi-record ay na i-video. Yawa po to. Yawa po tong niyang friend, uy. Yawa po tong friend niyang lalaki. Naganaan na. Tapos habang nagatanaw siya sa video, murag medyo naga-smirk, unsa ba ko kasabot. Basta lain siya batasan. As in, mura lagi ka lang gidaog-daog. Buon na ang term, Another Best Academy. Gidaog-daog nila si Alabama.
Kaluoy pod oy. So mo na tong Naluoy ko. sugilanon. Mo na tong sugilanon. Oy, pero dili sa tamaluoy kay studyhan ako gamay si Alabama. Nagka-interest ko kay bully daw pud na siya. Pero wala ta kabalo. Wala pa ako kabalo. I will study. I will find out within the week. So you think this is if she's a bad guy, if she's a bad girl, if she's a mean girl, maybe this is her karma? Murag oo, pero wa pa ta kabalo in this story alone kay wa pa man ta kabalo sa background ni Alabama kung sa iyang personality. Luoy siya diri. Luoy siya bitaw dere. Oh, naluoy ko saya actually. Siya ang protagonist diri nga story. Oo. So after hearing this story from you and our listeners hearing this now, murag siya jud ang protagonist. Pero wa ta kabalo kay ang ginaingon sa comments, mean girl man kuno gud daw na pod si Alabama. And I'm not surprised kay nepo babies are like this. Example, si Apple Martin. Si Apple Martin ang anak ni Chris Martin o ni Gwyneth Paltrow. So grabe ka nepo baby no. Double nepo jud siya ba? Double nepo. It's not just one parent that's a celebrity. She has two parents. Both parents na celebrity. Si Gwyneth Paltrow o Chris Martin nga vocalist sa Coldplay. Karon kay si Apple Martin kay naay rumor lang niya allegedly na-expel kuno ni siya sa Harvard Westlake kung asa siya nag-study kay because of bullying. Bully siya? O siya And ang I'm not ginabully? surprised if this is not true. Then I said, alleged lang po ni nga. Siya ang rumor bully lang o ni. siya ang ginabully? Di siya ang bully. Kay ang Oh. katong nag-speak out man tong gibully nga halos nagpakamatay na daw siya. Hala, kaluoy pod. Oo. Pero if this is rumor, like I said, rumor lang man daw ni. But if this is true, then I'm not surprised. Kay murag ing ani gyud siguro pag you are brought up with 12 nannies, mansions, ni imong parents kay almost barely seen kay kanang busy. Limang ka Gwyneth Paltrow kadagag projects ana sa Avengers pa lang daan. Dagan na kaayo siya projects. Tapos si Chris Martin, and I don't know how Coldplay is staying relevant these days, masking sa Gen Zs. Kay dugay na kada sila nga band kring. I don't know how they keep it relevant. I don't know how they're keeping themselves trending. Nag-tour Karon, no? gihapon sila, hantod karon. As in, jud makaingon kag Coldplay is making money, daghan kay kwarta ang Coldplay, no, makaingon jud kag wow, giun sa kani sa Coldplay, giun sa kani nila. Anyway, may imagine mo unsa ka busy ang parents? Oo. So, kani si Apple Martin, dili jud ka kabalo kung giun sa ni siya pag gijudge ang mama ug papa, gijudge. Kaluoy Gijudge. pod. Oo. Pero makaingon ta, 'di ba? Di ta ma-surprise kung nang bully na ni sila kay siguro nangita po ning attention sa ilang parents, no? Pero kani si Alabama, kani manggudihang papa is divorced na sa iyahang mama. So basig na po na effect sa iyahan, iyaha pa yung stepmom kay si Kourtney Kardashian, wa po ta kabalo sa effect anang otro putong bully kani si Kourtney, 'di ba? So ta kabalo jud. Diba? So nakadungog mong story nga very detached from ordinary people's experiences, no? Makawan lang a little bit different kay katong atong mga story in the past, relatable, diba? Anong mahitabo sa atoa, Ordinary mga betrayals. people's stories. Oh, but actually this time naman siya mga a little bit relatable moments kay katong mga gibetray sa friends ana god. Oo, Gitabangan sa friends, luoy kaayo. Oo. Makarelate ko ang mga gitabangan sa friends. Sa ex-friends. Ay, nakarelate siya. Nakarelate. Oo. Yung anak god, so mo to. Ama lang to. So send your stories. Basig naapon mo yung mga sarili niyong stories, ha? Go to our website, diliniadvice.com, and fill in the form. Or post a story to our Facebook group, Dili Ni Advice. And these are the words that I'm gonna be featuring in Biz Academy. Biz Academy is when we teach you a Bisaya word or phrase. The words are hinguto. Muna ang first one. Hinguto. Na-mention ako ni katong sa last episode when we talked about Punch, the monkey. The macaque. Macaque di ay. Sa mukha na ko eh. Macaque. So,
ang hinguto, guys, is when you manually get rid of lies from someone's head Oh, or you from your own head. manually pick up or Lies. manually pick lies from somebody's head. Hinguto. It comes from the root word koto, the Bisaya word for lies. Koto. Gani. Mm-mm. Hinguto. Gihingot-an si Pan sa iyahang auntie nga cloud chaser. Nang hinguto ang auntie kang punch. Oo. So, kabalo na mo ha, pero I don't know if you can still use this word kay wala naman kayo'y kuto. Wala pa ba'y kuto mga tao? Napa Dugay siguro. na nato- Oy, although naga-shampoo na lang man gud ta, wala naman gud ta nagapang hinguto. Grabe po, Unya, makaingon ko kukring no, kung napakay kuto karon lamian ni mo. Nung sa di Di- ka. wala na may kuto ang mga adults. ang mga bata Uy, lang. naay kuto ang adult sometimes. Ay, I can see some ako'y nakitaan. videos. I can see some videos. Na-adjoy kuto ang ubang tao sometimes. Pero, dugay na ko walay dugay na ko kitag tao nga nay kuto in person. In person wala na ko kita. Like sa ako mga anak, never. Sa ako never na pod. Murag dugay na kaayo. Siguro mga pila ba edad sa akong anak? 21 wala na. 21 years. Last na ako naay kuto siguro, first year high school, I think. Gani. Ah. Ako feeling ako last na kong kuto sa akong sarili is elementary, mga grade 5 or grade 6. Na ako'y kutoan ang time. Kay takod-takod man guna, guys. Oo, Takod-takod man guna siya. Kabalo man guna mulupad, guys. highly contagious. Highly contagious. Nya, Dili mo kabalo lupad, mo ambak lang guro. Huy, pero kabalo ka. Giingon na ba ako ni in one of our episodes, I made a side story about one classmate nga akong giana ang ulo ba. Kanang murag naana na ko ang ulo. Dili dukul ha, pero murag naana na ko iyang hair tapos akong kuko siguro kay taas tapos pag ana na ko hala naa ang kuto sa akong finger. Nadakpan ng kuto sa finger. Load kayo. Ing ana dyan ang mga elementary days. Oo. Kay Oo. close contact man gud mo. Halos skin to skin man gud ang mga bata ana nga time. Mo bitaw di mo matingala nga ang mga sipon sa isa ka bata masipon sa tibuok classroom. Ing ana na siya. Mm-mm. Onya, ang other word is daog-daog. Kaya di ba gidaog-daog si Alabama? Meaning sa daog-daog in English is what? Bully. Dili gang up on. Murag ana ba? Kana. Mo na specifically mo na ihang meaning kanang nay isa ka tao tapos gitabangan. Murag a lot of people gang up on one victim. Murag ana. So gitabangan. It's not necessarily a lot of people. Pwede man nga isa lang katao ang gidaog-daog sa isa lang katao. Ay pwede di ay, pwede. Pwede. 1v1. 1v1. So bully, I think but this is like a Pero- gentler version of bully. Gentle lang ning gidaog-daog. Pero I think ring in every way we say daog-daog, it's in the context of kanang daghang tao ang gitabangan siya. Dili man pod. One Diba? person. It can be one person. Mao ba? Pero sa ako ang pagka-ingon sa daog-daog, murag usually magamit na ko siya kung daghan sila versus ako lang. Gidaog-daog bang ko ninyo? Ana god. Wala na ko siya, di na ko siya maingon kung gidaog-daog ko nimo. Kung moingon Pwede, man ko oy. ana, kung moingon man galing ko ana, moingon na lang ko kanang anong ginaing ani ko nimo or wala ko nimo, pero dili ko makaingon og daog-daog. Mo Para sa ba? kuha It's lang. your usage My is usage. different. Yes, my usage. Pero this can be applied kung isa lang katao ang 1v1. 1v1, gidaog-daog. So, ang gidaog-daog is someone who is being bullied. Gidaog-daog. Ang nang daog-daog ang nang bully. Ang nang bully. Oo. Use it in a sentence. Si Alabama kay gidaog-daog sa mga fake friends. Luoy kay si Alabama kay gidaog-daog si Alabama. Oo. Ngano Alabama man gyud ang iyang pangalan. Ambot.
Nganong, Kasi nganong, history, ani. Pangutano na to si Travis. feeling na ko sa Alabama siya gibuhat. Ay, kalain po no. ano man gud ang pangalan? Ano mo ba no? Alright, Davao. Ang anak ni Victoria Beckham ug ni David Beckham ba? Kay Brooklyn. si Brooklyn. Kay sa Brooklyn gibuhat. Huy, lahi po na, no? Naapod na trending story about kang Brooklyn o Victoria. Ay, I oo was na I was contemplating na buhaton ka na ko ni nga na uluhan sa ato ang episode. Pero kuan man gud siya kring ka ng multi branches na siya ba? Murag nag-branch out na ang kaning away, niabot na sa mga Hadid sisters, ano gud murag unsa man mura man Epstein files uy nga kanang nag-branch out na ang mga issue. Hindi na lang nako ni tackle uy. May maning kay Alabama ra gid wa ganita na branch out kay Courtney no o kang Travis na ka Alabama ra jud. Mas sayon siya i-tackle kaysa sa kanang kang Victoria Beckham o Brooklyn Beckham nga ay Brooklyn kisa na Beckham lagi kanang anak o kanang iyang ipangasawa. Kanang iyang ipangasawaan man gud kring nepo baby man pud gud na. One of the wealthiest families man pud gud na sa Hollywood. Yeah, wannabe kaayo celebrity actress wannabe kay na siya nga ang masking daghan kay nawa na takel na noon. Masking daghan kay kwarta yang magpapa ginabayaran her acting career was being the opportunities that she was given was paid for. Ay, okay. So wala gyud siya wala siya ning sikat kay cuz I don't know any projects of her. I know one project of her katong Avatar nga dili tong blue. Dili ang blue Avatar. Ang Avatar nung pasabot kay mga airbender. Kay siya man si Katara dito katugong the failed Avatar film from M. Night Shyamalan. Ay, okay. Siya di ay na dito. Oo, siya to. Wala gyud pa nag-take off. Kay nag-bomb man jud pud to na film. Nag-bomb to plus bomb pud siya. Basta bomb tanan. Bomb. Wala siya. Okay. So mo to guys. Dili na takot. Sige. Salamat kaayo guys sa inyo ha. Unsay masulti ninyo pag-comment mo sa Spotify, pag-comment mo sa YouTube, or pag-comment po mo sa Facebook. Amot maka-comment pa mo sa Facebook. I'm restricted for 30 days. Maka-comment mo sa Facebook na mo nga page kay naa pa man ko as admin. Why is it affected when you're the only one being restricted? I mean, bakit wala ta nag-post da ita sa Facebook. Nag-post ta sa Facebook Wala lang ta nag-live sa Facebook pero gi-post na to ang YouTube live sa Facebook. So pag-comment lang mo dara. Gani, salamat. Bye guys, dili na takutob. Bye. Kung nalingaw mo, consider sharing this episode with your friends. Unya, pag-follow or subscribe na lang pod para ma-notify mo sa mong latest episodes. I-search lang sa Spotify, YouTube, or sa imong paboritong podcast app, Dili Ni Advice. Kung naamoy mga storya, topic requests o pangutana, send them in. For submissions, ads, sponsorships ug uban pa, adto lang sa diliniadvice.com. Kung ganahan mo donate whether one-off or monthly, nami QR codes for GCash ug coffee.com diha sa website. Napod mi mga baligya nga merch sa among store. Just go to diliniadvice.com and click the store tab up top. Maura to guys. Daghang salamat sa inyong suporta. Catch you next time. Same vibe, same nonsense, always with heart. Bye! Bye, people.